Uvažene dame i gospodo, braće i sestre, pomože Bog. Evo, pošto smo malo kasnili, moj kolega i ja, nismo se ni stigli upoznati sa domaćinima. Ja ću samo u kratkom vremenu da se predstavim. Dakle, ja sam Srđan Sekulić, novinar sam jedinog lista, srpskog lista, koji u Hrvatskoj izlazi od prve do poslednje strane na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Takođe, pored toga, pored lista Izvor, uređujemo i emisiju Hronika Slavonije i Baranje i Zapadnog Srema, koja se emituje svake druge ponedeljke na radio televiziji Vojvodine i svake druge subote na radio televiziji Srbije na satelitskom programu. Samo bih da vas uvedem kratku priču da je po meni Izvor ima tri jako značajne karakteristike, ne zato što ja tamo radim i pišem, nego zato što, kao što sam napomenuo, to je jedini list u Hrvatskoj koji u potpunosti izlazi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Kao drugo, to je list jedini u kojem možemo da pratimo i u kojem Srbin iz Vukovara može da sazna čime se bavi i šta radi Srbin u Kninu ili Srbin iz Belog Manastira da čuje za Srbina iz Pakraca. I treće je što će Izvor za 50-100 godina biti, nažalost, možda jedan od retkih izvora u tome kako su Srbi u našem vremenu živeli na tom prostoru. Dakle, najpre želim da se zahvalim organizatorima na pozivu za učešće na ovom okruglom stolu, ukazanom poverenju da budem deo ovog eminentnog društva, kao i mogućnošću da prozborim reč dve o stanju srpske kulture u Hrvatskoj. Dolazim iz grada i države u kojoj, slobodno mogu to da kažem, nije lako biti Srbin. I zaista to mogu tako reći bez bojazni od preterivanja. Hrvatsko društvo danas, a pogotovo poslednjih godinu, dve dana, je izrazito netolerantno prema svemu onome što je srpsko. Takvo stanje najbolje se pokazuje u odnosu prema uvođenju, odnosno neuvođenju ćirilice u Vukovaru. Iako na to imamo i zakonsko istorijsko pravo. Ako na sve političke pritiske dodamo i ekonomske probleme koji tresu celokupno hrvatsko društvo, a pogotovo srpski narod koji se mahom nalazi u danas najnerazvijenijim delovima Hrvatske, opstanak našeg naroda na njegovim vekovnim ognjištima je upitan. Sve veće iseljavanja, sve veći mortalitet u odnosu na natalitet doprinose manjem broju Srba u ovoj državi. Stanje srpskog naroda u Hrvatskoj jeste teško, ali takvom lošem stanju smo i mi sami doprineli. Jer ako su politički pritisci i sve veći ekonomski problemi nešto na što mi ne možemo u potpunoj meri uticati, onda razvoj svesti, odnosno učuvanje našeg jezika i pisma, istorije, kulture i tradicije nije nešto što nam drugi brane, nego mi tome ne dajemo kulturno nikako značenje. Srbi u današnjoj Hrvatskoj imaju bogatu kulturu, bogatu istoriju. Oni su na tim prostorima prisutni vekovima. Ovde su rođeni mnogi značajni Srbi koji će dati izuzetno doprinos razvoju srpske kulture, duhovnosti, nauke, umetnosti. A kako se odnosimo prema njima? Proslave jubileja vezanih za imena tih značajnih ljudi danas se ne organizuju, a mnogi od njih su zaboravljeni i skrajnuti. Slično je i za celokupnu srpsku kulturu i istoriju. Ovde ću navesti samo dva sveža primjera. Naime, nigde među Srbima u Hrvatskoj nije organizovana proslava 200. godišnjice od rođenja Njegoša, niti 100 godina od izbijanja Prvog svetskog rata. Kao da u tom ratu nijedan Srbin nije učestvovao, desetine hiljada ih je iz Austro-Ugarske vojske prelazilo u srpsku vojsku kako se ne bi borili protiv svoje braće. Imena tih junaka danas su zaboravljena, tek po neko ime nalaze se upisano na retkim spomenicima ili urezanim glavama njihovih potomaka. Mali značaj daje se i na očuvanju srpskog jezika i pisma. U Hrvatskoj danas samo jedan srpski list u potpunosti od prve do poslednje strane izlazi na srpskom jeziku i srpskoj ćirilici. Sve ostale novine, časopisi, ne računajući parohijske i eparhijske listove Srpske pravoslavne crkve, izlaze ili na latinici, ili je to neka kombinacija u kojoj latinica opet više zastupljena od ćirilice. Gotovo sva naša kulturno-umetnička društva po svojim statutima trebala bi se baviti očuvanjem srpskog jezika i pisma, ali to je samo mrtvo slovo na papiru. Većina njih u potpunosti su odbacili ćirilicu, a drugi je koriste u retkim prilikama. Zato smatram da je sve ono što se dešavalo proteklih godina u Vukovaru sa jedne strane nam Srbima dobro došlo, jer bismo u sveopštoj letargiji te blagom i mlakom odnosu prema svemu onome što nas Srbe čini Srbima
odluku za postavljanje i zanemarivanje svog identiteta, a to bi nas odvelo tamo gdje i mnoge naše bivše sunarodnjake. Krivca ne trebamo tražiti samo drugima, nego pre svega trebamo pogledati sebi u oči. Jer nije toliko opasno kada novoizabrana predsjednica Hrvatske izjavi da su za nju Srbi u Hrvatskoj zapravo politički gledano Hrvati. Mnogo je opasnija teza kada se među Srbima čuje da smo mi hrvatski Srbi. Nije toliko opasno kada nam se osporava pravo na jezik i pismo, na identitet. Mnogo je opasnije kada se u srpskim krugovima govori da srpska deca u Hrvatskoj ne bi trebalo učiti o Svetom Savi, caru Dušanu Karađorđu i svemu onome što je vezano za Alijance, nego jedino isključivo istoriju Srba u Hrvatskoj. I to pretpostavljam verovatno onu istoriju u kojoj nema previše nacionalnih elemenata. Ali nije sve to toliko čudno, jer takve i slične teme možemo čuti i ovdje u Srbiji. Pa što ne bismo onda čuli i u onim državama gde Srbi imaju status nacionalne manjine? Ako se u jeku antićirilične kampanje u Vukovaru neko protiv te iste ćirilice oglasi u Novom Sadu, trebamo se pitati kakav smo mi to zaista narod. Zato meni, kao nekome ko živi u Vukovaru i koji na delu gledao proteste protiv svoje jezike i pisma, mučnije i gore izgleda ono što sam čuo da se desilo u Novom Sadu, isto tako mučnije mi izgleda kada se Beograd i Zagreb po natpisima jako malo razlika. Da zaključim. Ovaj okrugli stol održava se u prostorijama udruženja koje nose ime po Milutinu Milankoviću, naučniku Svetskog glasa koji je rođen u Dalju, u obali Dunava, nedaleko od Osijeka i Vukovara, i koji se nikada nije odrekao svog imena i svog naroda. Također ovaj skup održava se nekoliko dana pre Svetoga Save, koji je sa svojim ocem utemeljitelj naše vere i nacije. Neka nam ove dve slavne ličnosti budu primjeri žrtvovanja za svoj narod i putokaz kojim svi Srbi, ma gde se nalazili, trebaju poći. Hvala vam.